برنامه نورافتن سرشار از ایجاد هنر است. زیر قصه میکنیم که مخلصان نمیدونن. یگان بار در تلویزیون در بابت همین مسئله من سخن کردگی نیستم. در تنور چی میتوانید نام پختن؟ تنور را سفید میکنی، علاوه میزنی. همون رو گرفته در دگ میاندازم. یارو موچه دست شما دمیتیم، یارو موچه دست شما دمیتیم. هر سیمان میشتم همینجا گیره کده. جمع کنیم به احساس داده میشم. در همین گونه صنعت قربانی میطلبد. جمهوری خودم موندگی. برای چی من باید روم در دولت دیگر خدمت کنم؟ هم هنرپیشه سینما، راوی تلویزیون، حقوق شناس و چندین هنرهایی که شاید پسی پرده باشد. مهم همین بود که نام جمهوری خود را در همان صحنه بین‌المللی ذره‌ای هم باشد من تانستم معرفی کنم بردارم. گناهی را که شما نکرده بودید ولی به شما بار کردند. ولی در جواب از شما دهشتناک بود در زندگی. باید از زندگی من بیننده آگاه باشد. من راستش را میگم، خیر و خوش کردن نمیخواهم. چون که بسیار با من پسند آمد برنامه‌تون، صحبتتون. چون وطنی ما آباد و آسوده است، انا میگونه برنامه، انا میگونه نشست ها البته روبرو با شما بودن ادامه دارد. درود سرشار از مهر و محبت ما رو بپذیرید هموطنان عزیز و دوستداران هنر و اعجاز. باز هم در لحظه های پر از اعجاز با شما هستیم در برنامه نورافکن. بله دوستان عزیز، برنامه نورافکن سرشار از ایجاد و هنر است و ما از توسط همین برنامه شما میتوانید روبرو با هنرمندان دوست داشته‌تان باشید و از راز و نیاز آنها آگاه باشید و همزمان از هنرشان ذوق برید. همین طور نصیبه؟ درست است. و این نوبت دعوت نمودیم یک بانوی خیلی هم خوش سلیقه، بانوی هم خیلی هم زیبا و پیش از همه راوی، یعنی شناخته جمهوری و همزمان یکی از هنرمندان شناخته و دوست داشتنی که فیلم های تاجیک را یعنی باز هم جلوی دیگر میبخشند. بانو تخمینه رجب هستند که شما را خوش آمدید میگیم به برنامه نورافکن. بله، خوش آمدید میگویم شما را. بینندگان عزیز یادآور میشیم که تخمینه دارای هنرهای زیاد هستند. هم هنرپیشه سینما، راوی تلویزیون، حقوق شناس و چندین هنرهایی که شاید پسی پرده باشد ولی ما در این برنامه شاید اون رو آشکار کنیم. همینطور نصیبه؟ از خودی تخمینه ها بسته است. سخن اول شما رو میشنویم چون آغاز برنامه است. چون شما در برنامه نورافکن قرار دارید میخوایم بدونیم که عین زمان تب شما چگونه است. یعنی ما برنامه رو با تب بولیده آغاز میکنیم و یا خودتون مرحمت روحیتون رو نخست آشکار کنید. اولا سلام علیکم به شما و به بیننده عزیز. تبم خیلی بالیده است، خوش است. باز از سخنهای نصیبه بانو باز هم یک احساساتی بلند گرفتم چون که اینقدر خوب و شیرین مرا معرفی کرد. یعنی چگونه که میبینیم همین گونه معرفی میکنیم یا که باید میکنیم. تشکر. و در این لحظه تشکر احساس میکنم که همین قدر مهنتی کردگیم بیکار نبوده است. سلامت باشید. بله، البته دوستان عزیز شما فکر نکنید که اینجا تنها به خاطر همکسبی ما دستگیری میکنیم. واقعا تخمینه رجب و نفری هستند که هنری والا دارن و این برنامه میتواند باز هم افشا نماید همون هنرها رو. ما این رو از ته دل میگویم. تахмина раҷабова ҳунарпешаи синемо, рӯзноманигор, ровии барномаҳои телевизионӣ, аълочии матбуоти Тоҷикистон, аълочии фарҳанги Тоҷикистон, аълочии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. تахмина раҷабова 29 июни соли 1982 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. модараш духтур ва падараш иқтисоддон буданд. аз соли 1989 то синфи сеюм дар мактаби миёнае ба номи Малика Собирова ва ҳамзамон дар бахши мусиқии фортепиано таҳсил кардааст. чун вазифаи хидматии падарашро озими Москва намуд, оилаи онҳо муваққатан ба он ҷо рафтанд. таҳмина дар мактабҳои он ҷо 2 сол ба забони русӣ таҳсил намуд. баъди бозгашти хонаводаашон ба Тоҷикистон, таҳмина мактаби миёнаро дар шаҳри Душанбе хатм намуда, донишкадаи андоз ва ҳуқуқи Тоҷикистонро соли 2006 бо ихтисоси ҳуқуқшинос бо баҳои аъло хатм кард. соли 2006 ба телевизиони Сафина ба ҳайси ёвари ҳуқуқшинос ба кор омад, вале пас аз як моҳи кори ӯро ба хотири чеҳраи телевизионӣ доштанаш ҳамчун натоқи барномаи иттилоотӣ ба забони русӣ интихоб карданд. чеҳраи зебои таҳмина раҷабова аз назари коргардонҳои синемо низ дур намонд. бори нахуст таҳмина дар синемо дар филми Юнус Юсупов бо номи «Зистан мехоҳам» нақш меофарад. баъдан дар филми
умеди охирини Сайҷон Қодирӣ нақши дуюмдараҷаро бозида санҷиши аввалини ҷиддиро дар соҳаи синамо гузашт. Сипас ба киностудияи Тоҷикфилм, ҳоло муассисаи давлатии Тоҷикфилм даъват шуда дар филми коргардон Сайҷон Қодирӣ зери унвони Убури Сангӣ нақши асосиро иҷро кард. соли 2008 дар ҷашнвораи синамои Дидор филми умеди охирин соҳиби ҷоиза гардид ва нақши бозии Таҳмина мавриди таваҷҷӯҳи коргардони тоҷиктабори Афғонистон Асад Сикандар қарор гирифт ва ӯро барои нақшофарӣ дар филми муштараке бо ҳамкорони болливудӣ бо номи Мадраса ба Афғонистон барои иҷрои нақши марказӣ даъват кард. Таҳмина дар ин филм нақши модари хонаводаро иҷро кардааст. соли 2011 Таҳминаро дар филми Марде дар орзуи зани панҷуми коргардони афғон Сидиқ Обидӣ даъват намуданд ки бо бозидани яке аз нақшҳои марказӣ дар ин филм ӯ соҳиби ҷоизаи беҳтарин ҳунарпешазан дар ҷашнвораи байналмилалии филми Ҳиндустон гардид. Miss Tahmina Rajabova, she is from Tajikistan and who has acted in 9 films in Tajikistan and 2 films in Afghanistan. Таҳмина Раҷабова то имрӯз дар синамои тоҷик нақшҳои зиёди мондагор офарида, соҳиби як қатор ҷоизаву мукофотҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ гардидааст. мехостем нахуст аз он пурсем ки шумо дар риштаи ҳуқуқшиносӣ таҳсил кардед, яъне донишкадаро аз ҳамин ихтисос хатм кардед. Пас чӣ гуна иттифоқ афтод? Чӣ гуна шуд ки шумо рӯзноманигор, ҳунарпеша шудед? ҳамин зиндагии ман як аҷоиб мавҷ мезанад. Вақте ки ҳамин факултаи ҳуқуқшиносиро хатм намудам, ҷои кор лозим буд ва як ҷое лозим буд ки таҷрибаи баланд гирам. Ба суду ба ин корхонаҳои адвокатура муроҷиат карда дидам ки кор хеле ҷиддӣ аст ва ҳоли ман нав шогирд ҳастам, наметавонам. Пас эълон хондам ки дар телевизиони Сафина ёрдамчии ҳуқуқшинос лозим аст. Ба ҳамин ҳайс ман хестам омадам ба телевизиони Сафина ба ҳайси ёрдамчии ҳуқуқшинос кор кунӣ. Давомашро нагӯед ҳам мешавад. Ман медонам ки шояд шуморо чеҳраи зебоятонро дидан ва ба навид даъват кардан дар ҳақиқат ҳамин хелам шудагӣ аст ва аз ҳамин имконияте ки ман дорам истифода бурда бисёр мехоҳам ки ба Насиба Ғуломова ки устоди ман аст ташаккури зиёд гӯям ва ба Тимур Бандишоев ки яке аз устодони ман он касам ҳастанд ташаккур гӯям. Яъне пас чаро шумо яъне ахбор яъне хабарҳои тоҷикиро нахондеду хабарҳои русӣ хондед? Шояд шумо мактаби русӣ хатм карда будед? Медонед аз синни кӯдакӣ ба яъне ки ясли мегӯянд бо ҳамун хонаи кӯдакон ки мебурданд моро, боғча, бале, ташаккур ҳамун бо забони русӣ буд. ҳамунро тамом кардем ва вақте ки синфи яким мана ба мактаби ба номи Малика Собирова падару модар дохил карданд, бале, мактаби мусиқӣ ба номи Малика Собирова дохил карданд, падару модар гуфтанд ки не, забони русӣ кифоя аст, чунки дар хона ман аллакай умуман бо забони тоҷикӣ гап зада наметонистам. Баъд гуфтанд ки ба забони тоҷикӣ ва ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам дар ҳаёти худ ки чӣ хел дар синфи як ман гирия кардагӣ ҳастам, модара илтимос кардагистам ки очаҷон мана натен забони тоҷикӣ да ман наметонам гап зада, ман намефаҳмам. Не, мо хатогӣ кардем аз аввал, баром қабуд хатогимона ислоҳ кунем. Лекин ин хатогӣ набуд. Имрӯз дида мешавад ки ин кори хуби онҳо буд. Яъне имрӯз шумо донандаи ҳам забони русӣ, ҳам забони тоҷикӣ ва забони инглисӣ. Баъд дар мактаби миёна ҳамин забони тоҷикӣ худро аз сари нав ба мисли забони хориҷӣ аз худ кардам, омӯхтам. Бале, хай осон буд ба хотире ки дар хона ҳам тоҷикӣ гап мезанам, ҳам русӣ. Пас чӣ шуд ки шумо рӯ овардед ба синамо, зеро ки дар ҷодаи яъне ки дар ҷодаи телевизион аллакай шумо муваффақ шудед, як робии шинохта шудед, вале бозам ё шуморо қонеъ накард ин касб ки рӯ овардед ба синамо? Бале, ва кори оғози шумо низ дар синамо ба фикрам бо коргардони хеле ҳам сахтгир Юнус Юсупов буд. бале, медонед ин хел шуд вақте ки ман аллакай натоқ шудам, рови шудам, дар киностудияи Тоҷикфилм кастинг эълон шуд ва хоҳиш карданд ки аз телевизиони Сафина як чанд духтаро пешниҳод кунанд. Баъд мо як 3-4 нафар духтар шуда рафтему, 2 нафарро интихоб карданд ба ҳамин филм, мана ва як духтари дигаям.
ва Юнус Юсупов якумин коргардони ман ки ман ҳамроҳашон ҳамкорӣ кардам ва ҳамин истеъдодро кушоданд ва баъдан дар филми Саидҷон Қодирӣ онҳоям ҳамин истеъдоди мана кушоданд. Ҳамин хеле дига рафт. ҳаждаи 24 гӯш мекунад. Хуб. خب بینندگان گرامی، کسانی که تازه به شبکه ما پیوست شدند خاطررسان میکنیم که برنامه نورافکن است روبروی شما. بله دوستان عزیز و دوستداران هنری والا و این نوبت یادآور میشویم که مهمانی برنامه ما هستند تخمینه رجب و هنرپیشه سینما، حقوقشناس و روزنامه‌نگار موفق. خلاصه یک خانم خیلی هم زیبا و باید بگوییم که برنامه ما این زمان پر از زیبایی است، زیرا در اینجا دو خانم زیبا هستند که هم نصیبه هم تخمینه خیلی هم زیبا هستند و سر و لباسی زیبا دارند و به هم دیگر مانند هم هستیم. مانند هم هستند و هنر خوب هم دارند. تعریف زیادی باید کردم و میدانی نصیبه بیا بخشی بود نبود میگونه یک بخش داریم و در برنامه نورافکن همون رو ادامه دهیم و در اینجا تخمینه سوال ها از جانب ما می شود و شما یعنی کوتاه جواب بدید. بود یا نبود، ها یا نه و یا اینکه یک جمله قطعی میتونید با سوال جواب دهید و اگر لازم شود ما بعدی بخش میتونیم زیر سوال پیشنهاد کنیم برای چی مثلا سببش رو پرسیم. فهمیدم. خب مرحمت آغاز نمو. خوش شروع میکنیم از همین سوالی که چطوری که گفتید که یعنی با هم مانند هستیم. بار ما رو به شما یا شما رو به من مانند کرده، شما رو یعنی سوال کردن یا نه؟ بود یا نبود؟ بود، همین خیلی بود. تخمینه از محبت رنج دیده بود یا نه؟ دیده بود. نیکی کردید در جواب بدی دیدید؟ بود. از دوست خود خیانت دیدید؟ دیدم. بود. گناهی را که شما نکرده بودید ولی به شما بار کردند، یعنی شما رو تهمت کرده بودند یا نه؟ 100% بود. زمانی مکتب خانی جوانی به شما اظهار محبت کرد ولی در جواب از شما شلاق خورد یا نه؟ شلاق نخورد و گپی بزیب شنید. جوان بودیم. یعنی نزدید شما؟ نه البته. ولی عشق محبت رو رد کردید؟ بله. خوراک پختید که آن را غیر از خودتون کسی نخورد؟ بود. شاید باری اول بودید. نه، یک بار بود در دوره جوانی. مکتب خون بودم. ولی خیلی خوراک‌های بولذت میپزد. بله نصیبه خوردگی است، رحمت نصیبه. ولی ما نخوردیم. مرحمت دوام دارد بخشی ما. اشتباهی کردید که همیشه از آن رنج میبرید؟ بود. هنگامی برآمد کردن در برنامه اطلاعاتی نوید شما گم کردید، یعنی سخنتون رو خطاگی کرد. مایلش سخنم خطاگی کردم. خنده کردگی هستم و برای این 3 ماه جزا دادم به من، از افیر گرفتند. یعنی بود. رو گم کردید؟ بود. هنگامی نقش آفرینی کردن در فیلم در حقیقت گریستید و اشک‌های شما صمیمی بود یا نه؟ صمیمی بود. به خاطری که این چیز رو دروغ بازی کرده نمی شود. بود. وقتی نقش آفرین در فیلم کارگردان شما رو نمیفهمید و شما جنگ میشدید؟ بود، البته بود. از نقش بازیده‌تون در فیلم پشیمون شدید؟ نبود. بار شما رو سگ گزیده است؟ بود. خیلی عجیب. خیریت که بخیر بود، سخت نبود. کی بود؟ در مکتب خانی صنف 8 بودم یا 9. بله، شما رو به بالیوود دعوت کردن ولی رد کردید؟ نبود این خیلی. نخود که من رد کنم، با جان و دل میروم نقش میبازم. شما در همینجا به فرجا میرسد، خیلی زندگی عجیب داشته است. تخمینه؟ شهروند امانова، شما عریضه دعواگر رو شنیدید. آن رو تصدیق میکنید؟ محترم سود،
даъворо эҳтироф менамоям. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки даъвои даъвогарро қонеъ гардонед. иҷозат диҳед. марҳамат. رفتی و گمان کردی که میمیرم بزیری غصه بارانی غمی هجران ندانستی که من آغاز میگیرم زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان حیفی تو زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان مرا مجبور میسازی که شهر نمایم. ببخش، من نمیخواستم که تو رو رنجانم. من به تو بسیار چیز گفتم میخوام فرشته. دلی زن را شکستن میتوان اما غرورش زیر پا کردن نمیتونی و فخری من همین زن بودنم باشد تو بالاتر از این شایستگی دانی نمیگویم که آسان است تنهایی نمیگویم گریستن را نمیدانم میانی ازدحامی غصه حالکی علیه عزیزی جان زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان من خوشتامند تو تنها آن کاری رو میکنی که من میفرمایم دختر شدن خواهی از خانه من دفع شو میگوید که اکام را از باعث موادی نشه و من حبس کردم و همش تو عیب دار کسافت گمشم عروسی بیم قدم و خانه ما بدبختی آوردی اینش کم بود که دخترتان دغل و تنبل است باز با شوهرش خیانت میکند ما رو در تمام محله شرمنده کرد. دخترت با مردهای بیگانه ماشین سواری میکند رفته خودت از وی نغزکش پرس گمان کردی پرو بولم اگر کندی چو مرغی زخمی در لانه میمیرم مرا در سینه تا عشقی پریدن هست به سمت آسمان پرواز میگیرم از این غصه نمیمیرم که تنهایم ولی در
یا من یا وای. عزیزی جان زی انجامه کی بخشیدی عزیزی جان. و ما تو جایی میدونیم شما در یک فیلم که کارگردانی افغان اسد اسکندر با فکرم خطا نکنم کارگردانیش رو به عهده داشت و این فیلم با همراهی با گالیوود بود. یعنی شما در گالیوود نقش بازیدید. در بالیوود در بالیوود من کمی شما وای میکنم. میدونید چه خیلی شد این کار؟ اسد اسکندر با کینوفستیوال دیدار اومد که در 2 سال یک مرتبه در تاجیکستان جشن گرفته می شود و در همانجا فیلمی مرا نشان دادند. وقتی که چهره منو دید اسد اسکندر گفت که همین اکتریس شما رو ممکن است که ما یابیم با همراهش صحبت کنیم. گفتن ها. با من زنگ زدن. من اومدم به کینوستودیوی تاجیک فیلم. از یک صحبت 10 دقیقه اسد اسکندر خلاصه خود رو برآورد که همین اکتریسه به من لازم است می شود، هم هنرش هم چهرهش. پس اون من با کینوستودیوی تاجیک فیلم مکتوب کردند و از اینجا 3 نفر ما افغانستان پریدیم. ترس نبود؟ بسیار ترس بود به خاطر که سال 2008 بود. در سال 2008 خیلی نوتینجی بود در آنجا و همین خیلی هم شد که در وقتی در همونجا سبت 2 مرتبه ترکیشم شد، جانمون در خطر بود. اما همون لحظه نمیفهمیدم، جوان بودم، ترسم کم بود. یعنی خیلی شوق داشتید؟ خیلی شوق داشتم، لیکن نمیفهمیدم که همین فیلم حالا به من بسیار هم پیشروی ها می‌آورد. و دویم کارگردان افغان که آمده مرا انتخاب کرد از جمهوری تاجیکستان بازی مرا دیده در فیلم مدرسه، همین چیز برای من وای شده، یک زینه بالا آمده باز هم من انتخاب کرده، دعوت کرد و باز در افغانستان در ثبت فیلم مشترک همراه بالیوود، کانادا و حساب میکنیم که افغانستان خودشم نقش آفریدم و همین فیلم در کینوفستیوال بیف بوستون اینترنشنال فیلم فستیوال جایزه گرفت و در ایفی اینترنشنال فیلم فستیوال جایزه گرفت. علاقه مخلصان شما یعنی دوستداران هنر شما میدونن که شما در کدام فیلم ها نقش آفریدید و در کجا. بیاید یگان چیزی رو قصه میکنیم که مخلصان نمیدونن. شاید در همون 2 مرتبه که در فیلم نقش آفرینی کردید، یعنی با کارگردان های افغان همکاری کردید، شاید یگان لحظه رو قصه میکنید که والا هیچ کس نمیدوند و شما نیز هیچگاه فراموش نمیکنید. دشواری نکشیدید مگر؟ یک لحظه یگان بار در تلویزیون در بابت همین مسئله من سخن کردگی نیستم، نصیبی برنامه شما گشته است. در گازیت و در مجله ها اینترویو دادگی هستم، در همین سبب مصاحبه کردگی هستیم. اما وقتی که با چشم خود با احساسات خود نقل میکنی البته دیگه خیلی است. چیز فراموش نشونده است. کارگردانی فیلم دوم از کانادا بود، کارگردانی فیلم یکم از بلغاریا بود، صوفیا، شهر صوفیا. و همین خیلی شده بود که در فیلم دوم، در فیلم یکم گفتم که ترکیش شد، ترسیدیم. البته این فراموش شد، آمدیم تینجی. لیکن در فیلم دوم همین خیلی شد که لحظه فراموش نشونده و احساسی، وقتی که سبتی همون لحظه لازم به کارگردان بود، شیشتن آفتاب. و کارگردان گفت که به من جنگی زنی دویم و زنی سیوم لازم، به خاطری که در خودی همون سناریوی فیلم همین خیلی بود، درباره یک مردی که 4 زن داشت و میخواست که باز 5مش رو گیرد و فیلم درباره همین نقل میکرد که این چیز من است، ممکن نیست. بازیدیم خیلی خوب. امنیت افغانستان که با ما بود و نه تنها ما شهروندان جمهوری تاجیکستان رو احتیاط میکردن، نگاه میکردن، بلکه در اونجا از کانادا هم بودن، از هندوستان هم بودن، نگاه میکردن، امنیت بود. و اونها آمدن و گفتن که بعد از شیشتن آفتاب حتی ما به شما کفالت دادن نمیتوانیم که شما از اینجا
суқ саломат мерид ё не. Ба ҳамин хотир хуб мешуд ки тезтар ҷамъ мекардед, техникаатонро мерафтед. ҳамин гапро гуфту дар байн як 10 дақиқа гузашт коргардонам тарсид, дарав ба ҷамъ шурӯъ кард ба ҷамъ кардани техника. ҳама буд шуд, ҳамин гуфтем мехезем мерем ки овози трипаронӣ сар шуд. Бисёр як лаҳзаи даҳшатнок буд дар зиндагӣ. Лекин ҳамаи ин майли, ҳамаи ин гузашт. Мо зинда мондем, соқу саломат баргаштем ба Тоҷикистон. ин лаҳзаам хотир фаромӯш шуда рафту ҳамин вақте ки тайёра омад расид ба ҷумҳурии Тоҷикистон, ман як чӣ мехостам ки фарзандамро бинам. Ва вақте бозям нақл мекунам, ба эҳсос дода мешавам. бахшиш. ҳамон вақте ки дар кушода шуд, дари хона ва фарзанди ман дар он лаҳза 6 сола буд ё 7 сола буд. кушода шуду хеле бачама дидам, барои ман ҳамин кифоя буд. вақте ки ман ба зону ғалтидам, фаҳмидам ки чӣ хел ман ҷони худро дар хатар мемонам. ҳамин ҳеҷ гоҳ аз пеши лаҳзаи ман дур намеравад. чунки вақте ки ту бармегарди ба мисли ки аз ҷанг меоӣ ку фарзандатро оғӯш мегирӣ, меги худо ба шукр ки ман омадам. ва пас чанд лаҳза гузашту, модарам гуфт ки акнун ором шудӣ, тин шудӣ, хай ашкот рехт, моя дидӣ. фаҳмидӣ ки модар чӣ будааст, фарзанд чӣ будааст. боз медонӣ чӣ савол дод Насиба, гуфт ки меравӣ акун боз агар даъват кунанд. аз ҳама даҳшатнокаш ҳамин буд ки ин истеъдод ҳамин хел дар хун даромадагӣ аст. гуфтам модар бахшад мана худо, лекин мерам. яъне санъат қурбонӣ металабад. санъат ҳамин хел даромадагӣ аст дар вуҷуди ман. гуфтам модар бахшад, шумо бахшед ман аз ама пеш, лекин агар боз ҳамин хел вай шавад, ман меравам модар. ҳамин хел одам баланд меравад, ҳамин хел одам соҳиби як филмҳои хубу, як ҷоизаҳои хуб мешавад ва ба ҷумҳурии худ ҷоизаҳои хуб меорад. яъне заҳмат мекашӣ, менат бале, соҳиби чандин ҷоизаҳо низ шумо гардидаед. Ҳамин- албатта ҳамин ҳамин қурбониҳо чиза. аст. Бале. бале бинандагони азиз, ана ҳамин гуна санъат қурбонӣ металабад. бубинед ки як хонуми зебо чӣ қадар худро қурбон мекунад ва зиндагиашро қурбон мекунад ба хотири санъат, ба хотири ҳунар. вақте ки дар кинофестивали байналмилалии Ҳиндустон филми мо пешкаш шуд ва маро даъват карданд барои ҷоиза супоридан, аз ҳама ширинаш ҳамон лаҳза буд ки вақте ки гуфтанд ки шумо худатонро муаррифӣ кунед, шумо аз куҷо ҳастед, ва ман ҳамон микрофонро гирифта гуфтам ки my name is Tahmina Rajabova, I am from Tajikistan. ва ҳамин хел фахр буд, ҳамин хел як чӣ буд ки майлаш аз чизе ки буд набуд ман гузаштам дар ҳамон лаҳзаҳо дар таи тирпаронӣ мондем, ҳама фаромӯш шуд. муҳим ҳамин буд ки номи ҷумҳурии худро дар ҳамон саҳнаи байналмилалӣ зарраам бошад ман тонистам муаррифӣ кунам ва бардорам. ва ин рисолати ҳар як ҳунарманд аст ки агар бар замми он ки дар филмҳо нақш меофарӣ, яъне роҳи ба роҳи рост ҳидоят мекунӣ нафареро, боз ҳам муаррифгари ватану миллати хеш бояд бошӣ. бале. хеле нақшҳои зиёд офардед шумо. бале, агар хато накунем Насиба, ба фикрам тақрибан 20 филм не зиёдтар аст. аз 20 зиёд ҳаст. хато карде? наздики 30. аллакай 27 шуд. аллакай Ман 27 гуфтам шуд. наздики вале дар анамон нақшҳое ки шумо офардед, дар кадомаш худро мебинед? бисёр ба зиндагии ман монанд филми 12 соли интизорӣ аст. бале, ва бисёр одамои наздики ман медонанд ки ҳамин гуна аст. бале, ба фикрам шумо гуфтед ки ашки самимӣ буд дар ҳамин филм буд. ман наметавонам бо ин розӣ шуда. дар ҳамаи филмҳо, ба хотире ки
актер ё актриса вақте ки аз таи дил бозӣ намекунад, бинанда ин чизро ҳис мекунад. Намешавад бинандаро фиреб карда намешавад. Мисол шумо мефаҳмед мана ровиёи телевизион ҳастед, мухлис доред ва ҳамин кино ҳам ҳамин хел аст. яъне шумо ҳеҷ гоҳ аз анамон сунъӣ истифода намекунед, ашкҳои сунъӣ? Ягон бор нашудааст. тамоми гримёрое ки бо ман сару кор кардагӣ ҳастанд медонанд ки ҳеҷ гоҳ ман коргардонро мегӯям ки як 20 дақиқа ба ман диҳед, худамро омода месозам, аз ҳамин сидқи дил, даруни дил ҳамон нақшро ба худам мемонам, мегузорам ва яке худам кушода мешам. ҳаст лаҳзаое ки баъд аз гоне ки коргардон мегӯяд ки тамом мо сабт кардем шудем, ана баъд румолчам дастам ором шуда наметонам. ана саволи ман низ ҳамин гуна аст, яъне ки шумо ҳоло хеле ҷавон ҳастед ва касе ки шуморо ба шумо менигарад фикр мекунад ки шумо зарраям ғамро надидаед, вале шумо чиро пеши назар меёред аз ҳаёт ки ашки шумо ҷорӣ мешавад, яъне ҳақиқиву самимӣ аст? ҳозир агар аз ҳамун ҳаёти худам қисса кардана сар кунам, яру молча дасти шумода метим, яру молча дасти шумода метим, ҳарсимон мешинем ҳаминҷа гиря када. аз ҳамин мумкин ки бинанда инро надонад, инам аз яке суҳбатҳои аввалини ман, яъне суҳбат не, рози аввалини ман мешавад. Дар синни 14-солагӣ ки духтари ҷавону зебою ҳамин паропар мекарда мегаштагӣ бо қанатҳои худ, дар синни 14-солагӣ падарам аз дунё гузашта ва фикр мекунам ки ҳамин аллакай кифоя ҳаст. Яъне шумо ноздонаи падар будед? Ноздонаи падар, бисёр ҷошон ҷаннат бошад. лекин ҳамин хел шуд. яъне пеши рӯ меояд ҳар замон? бале, албатта. ва ҳамин аллакай гӯем ки аз ин 14-солагӣ ғам дар дил ҷой шудагӣ аст. хуб, бояд аз зиндагии ман бинанда огоҳ бошад. бале, огоҳ бошад. ва як сирри дигарро аллакай мо пай бурдем ки коргардонҳо бо шумо мушкилӣ надоранд, яъне шумо метавонед худ ашки табиии худро нишон диҳед барои бинанда ба синамо. мегӯяд ки акомро аз бои симаводи насав ман ҳабс карданд. ҳамаш то айбдор, касофат, гумшам, арӯзи бемҳоқадам ёвардӣ. моро дар тамоми маҳалла шарманда карданд. духтарат бо мардҳои бегона мошин саворӣ мекунад. рафта худат аз вай нағзакаш пурс. гумон кардӣ пару болам агар кандӣ, чу мурғи захми дар лона мемирам. рафти вой гумон кардӣ ки мемирам. гуфтед ки бо коргардонҳо буд, яъне буд ҳамин гуна ки бо коргардонҳо мушкиле, яъне шуморо намефаҳмидем. бо кадом коргардон буд? бо ҳамаи коргардонҳое ки ман кор кардам буд лаҳзаҳое ки мушкилӣ буд, ҳамдигарро намефаҳмидем. яъне ҳозир агар ман ягонташро ҷудо кунам, ин дурӯғ мешавад аз тарафи ман. ту мана гуфтади ки гирья накунин, гирья ҳамаш. ман кам дар бораи гирья накун, гирья набошам, ты мне постановку ставишь слёзы. ман дар бораи он шумо фаҳмода шудам гапа, на танҳо гирья. монолог. шумо мардҳо ҳама аз як хоке. мехоҳам бидонам ки аз ҳамамун нақше ки барои шумо мушкил буд, шумо ворид шуда наметавонистед, ин кадом нақш буд ки баъдан шояд беҳтарин нақш бошад? филми Паймон ки шумо дидагӣ ҳастед ва аз телевизиони синамо хушбахтона барои ман ҳар лаҳзае ки мебинам хурсанд мешавам ҳамин филмро мегузоред. дар ҳамин филми Паймон ки умуман ба ҳаёти тахмина мувофиқ нест, яъне ки тазоти ҳаёт аст, дар ҳамин филм мушкил буд барои ман нақш офаридан, чунки ман бояд як чеҳраи ҳамин хелваи макор буд, ҳамин офаридаги нақши ман малика, ва дар ҳамин лаҳза бисёр мушкил буд. ман пеши оина мерафтам, худам макор месохтам, ин хел мекардам, баъд ин хел мекардам, баъд ин хел мекардам, бисёр ки ман ҳамин нақшро офарам. ва буд лаҳзаҳое ки дар ҳамин филм бо коргардон мо ҷангам шудагӣ ҳастем, вале мефаҳмем ки ба хотири кор аст, бо хуб шудем, бо ҳамкорӣ кардем. вале дар байни коргардонҳо ҳаст нафаре, яъне коргардоне ки хеле мегӯянд ки ҷанҷол мекунад агар хато накунем, ё ки дуғу пописа мекунад ба таври агар лаҳҷаи бигӯем, ва Муҳиддин Музаффар ҳастанд ки хеле бо ҳунармандон яъне баҳс мекунад, яъне
байни шумо яъне малолӣ нест, хафагарӣ нест? Не, дар ҳамон вақти сабт майдони сабт асабонӣ мешӣ ба хотире ки ҳам фаҳмидан ки ин кор аст, ҳам фаҳмидан ки вай ба шахсияти ту кор надорад, вай ба ҳамон нақш меофаридаги ту кор дорад ва ҳамон дуғу пописа ба асаб мерасад. Аммо мешад лаҳзае ки дод мезанӣ, бо ин тараф меравӣ мегӯӣ ки не, кор аст, кор ба дод пеш намеравад, боз ором мекунӣ, худата бо кор мекунӣ. яъне имрӯз бо Муҳиддин Музаффар шумо филмҳои зиёд гирифтед, агар хафагӣ мешуд, ягон вай мешуд, албатта ҳамкориро қатъ мекардед. Бале, ин гапам рост. медонӣ азизам, ман ба ҳар ҳол милисаро даъват мекунам. ту ҳамаашро иқрор мекунӣ? ҳа, албатта. ман ба онҳо тамоми ҳақиқатро мегӯям. мегӯям ки чӣ хел маъшуқаи худро куштӣ. баъд дугонаи маро ки аз воқеаҳо хабардор шуд, куштӣ. ва боз он милисионерро ки аз ҷинояти ту воқиф гашт, аз миён бардоштӣ. баъд маро ҳам бо силоҳи он милисионер куштан хостӣ. чунки ман ба ту ёрӣ расондан нахостам ва бо фиреб тапончаро ба даст овардам. то кӯшиш намудӣ ки онро аз ман гирӣ ва ман тасодуфан ба ту тир холӣ кардам. ту маро мепаронӣ? охир дар хона писарамон хоб аст. фаридун! ман аллакай 100 маротиба афсӯс хӯрдам ки вай аз камари ту аст. тақрибан 27 филме ки шумо дар он ҷо нақш офаридед, аллакай мухлисони шумо медонанд ва биёд дар бораи анон филмҳое ки аллакай шумо нақш офаридед, ҳоле ба мухлисон пешкаш нашуданд. филми Румишу Азимов ки ба навор гирифтанд, шумо он ҷо нақши дугонаҳоро, яъне дугоникҳоро бозидед. Яъне дар ду нақш Тахмина Раҷабова худаш танҳо нақш офарид. Ва ин чӣ гуна нақш аст, беҳтар аз худи шумо то ҷои мо медонем жанри масака аст. бори аввал аст дар жанри масака. бале, ва ногуфта намонад, ин якум филми масакавии ман аст. яъне то ҳамин лаҳза ҳамаи филмҳои ман драма буданд ва ин якум масака аст. дугоник ман бозӣ кардам нақши дугоникро. якташ зани деҳотӣ, соҳиби 5 фарзанд ки шавҳараш зан гирифтанӣ мешавад ва якеаш паи ҳамин бисёр ҳам як ҳамин зани аз тамоми чиз бохабар. ҳамин хел аҷиб буд, ҳамин хел дар ҳақиқат ҳоло гуфта наметавонам ки ман чӣ хел бозӣ кардам, ба хотире ки барояд баъдан баҳо метиҳанд. лекин якум масакаи ман буд ва инқадар ба ман масака писанд омад. аз драма дида масака зиёдтар писанд. яъне ба табиати шумо осонтар намуд? бале, намедонам ба хотири чӣ, ё ин ки филмҳои драмавӣ ам хай 26 та филми драмавӣ, шояд мумкин ки аз ҳамин хотир камтар мехоҳам ки боз ин хел филмҳои масака ам бозӣ кунам. яъне мехоҳед дар ҳамаи жанрҳо худро бисанҷед? албатта. пас натиҷаашро мебинем ки албатта барои тамоми дӯстдорони синамои тоҷик писанд мегардад ин нақш. натиҷаашро ҳамон лаҳза мебинем ки вақте филм рӯи экранҳо пахш шуд. вале боз як суоли дигар медиҳам ки инқадар шумо нақш офаридед, яъне аллакай дар 27 ё 30 тақрибан гӯем филмҳо нақш офаридед, вале он чизе ки худи шумо мехостед ё орзу мекунед ки он нақшро бибозед, яъне он нақшро бозидаед ё на? ҳоло на. ва чӣ гуна нақш аст, агар махфӣ набошад? бисёр мехоҳам ки дар филми таърихӣ нақш офарам ва аллакай чӣ қадар барои ҳамин омода ҳастам бо таҷрибаи филм офариям ва умедворам ки дар ҳамин вақтҳои наздик ҷумҳурии Тоҷикистон як филми
таърихӣ бо бюджеи хеле хуб мегирад ва бигзор дар бораи исмоили сомонӣ бошад ё ин ки дар бораи темурмалик бошад ва мехоҳам ки албатта яке аз занҳои онҳоро ба нақш офарӣ бале дар филми таърихӣ бисёр орзу дорам барои бозӣ. ва шумо инҷо яъне қайд кардед ки буҷаи калон дошта бошад. Агар ҳамин гуна буҷаи калон дошта бошад ва ҳамин гуна филми таърихӣ бошад, вале шуморо гӯям ки тахмина филм хеле буҷаи калон дорад, вале ба шумо мо буҷет ҷудо карда наметавонем ва шумо розӣ мешавед ба нақш офаридан? бовар кунед он ақлҳое ки ман каме пештар кардам аллакай ҷавоби худашро мегузорад. ҳа ба хотири дастгирии санъати тоҷик, ба хотири оне ки филми мо ба қувват шавад, албатта яъне ки маблағ дар ҷои якум нест. Ман бояд истеъдоди худамро пеш барам. пас коргардонҳои азиз, аллакай шунидед тахмина раҷабова чӣ қадар омода аст барои санъати тоҷик анами хел бе ягон маблағ. Не мебахшед, хеле бадам неде шумо чокар шудед. яъне анамун нақше ки арзанда аст, нақше ки худаш орзу мекунад, нақши таърихӣ мехоҳад ки яъне бе маблағ. савол ҳамин гуна буд. яъне ки агар насибахон гуфтанд ки маблағ яъне бюҷаи филм зиёд бошаду аммо ба ман гӯянд ки мо наметавонем ба шумо супорида, ман гуфтам ки хай майли ба хотири дастгирӣ яъне ки филми таърихӣ аст, ба хотири дастгирӣ саҳми худама мегузорам. ман нафаҳмидам ҳа ё не яъне яъне гуфтан ҳа ту масрур ин фикрро накун, вале мегӯям ки тахмина дар чанд мактаби хондааст, беҳуда нахондааст, тахмина хеле духтари доно аст ва бо ақл аст. яъне ин қадар корҳое ки кардааст, яъне гуфт ки дӯст медорам санъатро, вале ба зами дӯстдорӣ ин қадар заҳматҳояш, яъне ин нақшҳое ки дар филмҳо нақш офаридааст, яъне дар таърихи кинои тоҷик мемонад. ба ҳамин хотир мекунад ёд меорад ва бибинад тахминаро ин корҳо ин заҳматҳо беҳуда нестанд, дуруст? бале дуруст. аз ҳама анамун нақше ки шумо орзуяш мекардед то имрӯз боз дидед, мо дар бораи нақши таърихӣ намегӯем. кадом буд аз нақшҳое ки боз дидед? ҳамаш ба ман писанд аст, ҳамаш барои ман орзу буд. ҳар як нақше ки ман офаридам орзу мекардам ки айнан ҳамин нақшро ман офарам, ки аз ҳамаи нақшҳои бозидаам розӣ ҳастам. мехостам ҳамаонро бозӣ кунам ва ҳамин сценарий ба дасти ман омад. тахмина духтарҷонам, духтарҷон субҳ дамидааст, ту ҳанӯз ҳам дар хобӣ. духтарҷонам, ман нагуфта будам хобам бурдааст модарҷон. агар раваду аз театр ягон коргардон ба худ қаҳрамон бикобад, яъне чӣ тавр ки гуфтӣ мехоҳам дар филми таърихӣ нақш биёфарам, агар равад намоишнома анамигуна таърихӣ бошад ва дар нақши занҳои онҳо ё ягон малика туро интихоб кунанд, яъне шуморо интихоб кунанд ва гӯянд бисёр ҳам яъне мувофиқ ҳастед ба ин нақш, шуморо даъват кунанд, шумо яъне дар театр нақш меофаред ё хоҳиш доред? албатта бисёр хоҳиш дорам, бисёр. ва ҳозир агар ягон коргардони театр маро дида истодааст, шунавед, бисёр орзу дорам, мехоҳам бо театр ҳамкорӣ кунам, мехоҳам ки ҳамин хел шавад дар зиндагиам. ва шумо медонед ки дар театр мисли синамо нест, дар театр моҳои зиёд яъне тамрин мекунед ва шумо вақт доред барои тамринҳо. бале агар дар ҳамин ҷумҳурӣ бошам, дар ягон ҷо дар сабти филм набошам, албатта. ва як чиз дига аст, вақте ки шартнома мекунӣ аллакай бо мисол театр, дигар тамом банд мешавӣ ва аз дигар проектҳо даст мекашӣ. лекин ба чӣ хотир ман мегӯям ки ҳам мехом? ба хотире ки ин театр як таҷрибаи умуман дигар аст. яъне ки ин чиз барои ҳар як актеру актриса лозим аст. саҳнаи театр ин мактаби бисёр бузург аст. ту гумон мекунӣ ки ман рӯзи туи арӯсиямро аз хотирам мебарорам? ман то ҳол ба хотири ана ҳаминро зиндагӣ мекардам ва ҳоло тайёр ҳастам ҳамаро қурбон созам то ки ту хушбахт бошӣ. лекин оё барои ин қувваю тавон ва пулу молат мерасад? ёри худситои ман? малика, ман ҷиддӣ мегӯям. ман ҳама корро мекунам то ки оилаи ман ба ҳеҷ чиз муҳтоҷ нашавад. ман туро он қадар дӯст медорам, он қадар дӯст медорам нозанинам, аз ҷонам бештар. اندر این خانه کسی با ما داشت
از ساختمش شیشه‌ای باوری شکست شیشه‌ای باوری شکست شیشه‌ای باوری شکست شیشه‌ای باوری شکست ناشناسه که مرا راهبر است این ساعت دیگر از بندن نبیند راحت من دیگر من نیستم من دیگر زیر نقابم من کسی خوب بخوابم من برای نفر کشت مرا کاسه زردابم کاسه زردابم زبان روسی رو خیلی خوب میدونید پس چرا با سینمای روسیه کوشش نکردید که راه یابید؟ اونها نیز کاستینگ های زیاد میکنن و از هنرمندانی توجیه استفاده میکنن. میدونید چه خیلی اگر که دعوت کنن منو با کاستینگ البته میروم گفتن نمونم بله البته میروم لیکن حالی همه خیلی امکانیت نشده است شود اگر من بسیار شاد میشم از همکاری این هم باز هم بالا برداشتنی نام ملت است معرفی‌گر بله خیلی هم خوب است. من درباره سینما حرف زدیم و درباره سینما بیاد درباره یگان چیز دیگر حرف میزنیم سری زیبایی شما در چی باشد که همین گونه هستید همیشه همین گونه زیبا و جوان هستید. تشکر نصیبه جان بله با من بسیار این سوال میدهند من دویمو یک گپ میگم بسیاری زنها و بسیاری مردها من حتی میگم که 80% شاید همین پوستی رویشان اوژنگ پیدا میکنند؟ نه از سبب چی اوژنگ پیدا میکنند؟ از سبب پوستی خشک داشتن یعنی که پوستای همین 80% بله من از منم زنها و مردها خشک است از شما چی؟ خشک است من مرحمت و هر یک دفعه که ما آب میزنیم مثلا با آب بسیار سر و کار میکنیم و بعد هر یک همون آب زدن ما ملهم رو استفاده نمیبریم برای خود انا همین از سری من که بعد هر یک رساندن همین رویم با آب البته من ملهم میکنم در یک روز 5 بار باشد 6 بار باشد البته بعد هر یک آب رسوندن ملهم میکنم برای همین قدر اوژنگ در روی تیز پیدا نمیشود همین از سری من و بعدا مثلا در خانه یگان چی آماده میکنم در خوردنی خوراک بادرینگ است مثلا هر خیلی نمودی میوه تر و تازه از همون یک تا ریزه کرده یک تا مالیده شده خونده با همون رو گرفته در دگ میاندازم اینجا شناتیه که اوقاتی خونی من اگون کس نمیکنم البته نصیب شوخی میکنن هازل بود البته بینندگان باز زنها در یک جا اگر طاقه مونن همین خیلی مسحکای هم خیلی شوخی خیلی خوب میکنن حتما بیاید درباره خوراکپزی شما حرف میزنیم که خیلی خوراک‌های بولذت میپزید یعنی خوراکپزی رو از کی آموختید؟ البته مادر همه اون چیزی که در زندگی در حیاتم من در بابت طعام و نه تنها طعام تربیه حتی همون قاشق و ویلکه قپیدنش همش مادر عزیز در رفت برنامه خیلی با شما صحبت جالب داشتیم صحبت صمیمی و یعنی صادقانه بود ولی همین موفقیت هایی که شما به دست آوردید در دوران صاحب استقلالی کشور بود بیاید درباره صاحب استقلالی کشور حرف زنیم که اگر وطن ما آرام و آسوده نمی بود و اینقدر یعنی دستگیری ها از جانب دولت و حکومت نمی بود این موفقیت ها رو ما از کجا به دست می آوردیم درست نیست؟ این گپتان 100% جا دارد من چون امکانیت دارم با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم پرزیدنت ما تشکر گویم که فرزندی من در صلح و تنجی و امانی و آسودگی زندگی کرده ایستاده است و ما نیز خرسند هستیم که چنین وطن آرام و آسوده داریم و آرامانه عمر به سر میبریم و فرزندان ما یعنی با آرامی تحصیل میکنند و عمر به سر میبرند
шукри амин тинҷӣ. ва масрур ба фикрам фурсати он расида ки бо бинанда ва бо меҳмони барнома танҳо ман росташро мегӯям хайру хуш кардан намехоҳам. Бале, чунки бисёр ба ман писанд омад барноматон, суҳбататон. буд суоле ки ду баранда аз шумо напурсидан, шумо интизор будед шояд. Мо ба шумо имкон медиҳем марҳамат ҳарфи дили хешро ба бинандаи хеш, ба мухлисони хеш бигӯед. аввалан ташаккур мегӯям ба телевизиони синамо, ба насибаҷон, ба масрур ташаккур ки ба ин барнома даъват кардед. хеле хушҳол шудам. Масалан ҳозир ман аз ин ҷо меравам ба хона бо як таъби хушу волида нақл карда дар ҳамун ҳудуди оила ҳамашро мешинам. достони азиз, ин фурсате ки албатта мо дар даст доштем наметавон рози дили як нафар ҳунармандро ифшо намуд барои бинанда ва ҳама чиро аз ӯ пурсид ва ҳар гапе ки ҳаст бигуфт. аз ин рӯ мо суханҳои ногуфтаи тахминаро во мегузорем, чун мегуфтам, ба ягон суҳбати дигар. яъне суҳбати мо аввалину охирин нест, давом дорад, чун ватани мо ободу осуда аст. ана мегуна барнома, ана мегуна нишастҳо албатта рӯбарӯ бо шумо будан идома дорад. дар ҳамин ҷо бо шумо низ хайру хуш мекунем. хайр ҳамватанони азиз, тансияту хонобод ва пеш аз ҳама сарбаланд бошед.